Narua kiri Ûria Ndagitarî na KWARIIRIA UKAMATI bwa MWANA kiri mwekuru na gutara gukonia urito buria bumbikia gwika mwana kana mwekuru UGWATI na kinya gutara muciari gukonia thina iji itethagirwa chingi ende kiri gichunje kia 20 kiri igana ni chithagirwa ire cia UGWATI. Ndagitarî na gututara nkuruki gukonia thina iji. Ibwega imdet kere Ûria Ndagitarî ntukuwa tukiarĩria manto magukonia pregnancies kana mimba na muno pregnancy achiwa igitwa high risk pregnancies. Imbitugaga ni high risk pregnancy. High risk pregnancy tuga ni mimba ira yomba kwegua ikiretera mwekuru kana mwana kwa ena risk ya complications either akigitaria mimba kana rira kugia na mwana kana nyuma rira mwana achara kwa ena complications. 80% ya pregnancies chiwa itaina any risk in their normal pregnancies. Lakini about 20% ishigawa shena risk. Unfortunately, yoto tiomba kumenya which pregnancies yomba kwewa etaina any risk at all. Kwa wira lakini tugakore ira tuije kabisa kama ukwa wena this condition nigowa ere a high risk pregnancy. Tia turaide nide kwena tugashi high risk pregnancies inechije kene kabisa kama this pregnancies at a risk na mwekuru ya kama tete that time when na mwana wamba kwa bare at risk ya kuwa na complications. First ni kile side ya mwekuru. Okaya kuwa mwekuru aina na murimo tatu ya murimo ankoro. Kabisa mwekuru ari at risk there aina pregnant na pia during the delivery no iwe ikimiki problem yake ya heart disease ikiwasen off. Na dira mwekuru na condition ya heart disease actually to recommendaga mwekuru first akamba kuraitha mbere nyatira ya atuika pregnant kenda aerokethera are stable enough kenda omba kwa advice wa no athia atuika pregnant. The other condition ya mwekuru omba kwa ene wakatuika aya nanda kwa risk pregnancy ni kethera mwekuru arena thyroid disease. Thyroid disease ni tuije thyroid ni wekiruta hormones na rira mwekuru pregnant hormones cia thyroid ni ki affect the pregnancy kana inya hormones cia pregnancy kwa ni ki affect the disease ya thyroid. Kuria mwekuru ena thyroid disease na are pregnant ito consider that as a high risk pregnancy. Commonly mwekuru ena kinyam condition tutaga diabetes mellitus. Kwena ekuru baingi bakwa bena diabetes na subarena bena pregnancy. Ituye diabetes ni affectaga mwekuru na mwana. Na muno diabetes weki affecti mwana ni kwethera ati mwana amba guciarwa ena ari monene mono na gitaria delivery watuka na kwa ena problem ya delivery kana okiwa nyake ciara gachara ena complications either chiankoro kana other abnormalities associated with the diabetes ireta well controlled beratira ya na mwana. The other condition which is also very common kire mwekuru ira tugani high risk ni kwethera mwekuru aina high blood pressure kana hypertension. Hypertension ni wa ikiwa risk both to the mother and to the baby. Gitumi kwethera pressure kwa kinya kwa ni ari well controlled ya mwekuru enda no ntuba hormones ya pregnant tuka pressure ni utuka uncontrolled tu ni kuongereka nkuruki na sometimes mono kinyake wa kiridi ke other complications tuije mono kwa condition kire kuraba kama tete ira yetowa PET kana eclampsia ira nije kene is the second commonest cause ya etema ekuru pakua kwa uguria mwekuru na high blood pressure itunyeto recomendaga ewe akithingatwa very closely in the high risk clinic na akomba kwa tuika control na blood pressure na kinya kurigeria complication kimba kwa kimu affect kana ki affect mwana.
The other condition ya mwekuru mbakuwa ikiwa ina high risk ni kwithirwa blood group. Okay, kwithirwa mwekuru ina blood group ria tuga rhesus factor negative. Ntuga mwekuru bita kwa kithingatirwa in the high risk clinic nuntu okaya kwithirwa ina rhesus negative na akaya kuyana mwana aina rhesus positive omba kwewa affect the next babies baraga chiara especially bakaya kwewa baina rhesus negative. Kwa mwekuru na rhesus negative factor na iwa tuka recommended athingatirwe during the high risk clinic during the pregnancy. Nuntu okaya kwa nakamatite mwana ena rhesus negative na mwana wa tuka affected unyano wa atigomba gukora bwegare in the uterus kana daga achiaro arena problem.